abanye ababenebhadi kokhulunywa amanga ngabo abanye abaneshwa kokhulunywa amanga ngabo kuthiwa usibanibani ubelungile ingashiwi iqiniso lokuthi hayi lo muntu bekhona emhlabeni kodwa kunabantu akade badlwengula kunabantu akade bakhuthuza kunabantu abakhuthuza ngisho emsebenzini ulele nje kunezinto ezimbi abazenzile bamgqokise ingubo angazange azayigqoke phila ngoba yonke into umuntu abayiyona ethuneni uba yiyona ephila awukwazi ukuthi ma usufile uzobekwa amabala amahle ungazange wasebenzele leli ithuba esiliphiwe uNkulunkulu ithuba lokuthi wonke umuntu enze kahle zonke izinto ozenzayo uzazi ukuthi kusazofika unokufa ma ufika unokufa kuzophenya imisebenzi yakhe ethuneni kungakho sixoxelana ngoshembu ukuthi wonke umuntu akalungisa ukuhamba kwakhe esenethuba kungaze kufika isikhathi sokuhamba emhlabeni ngoba makuze kwafika isikhathi sokuhamba emhlabeni ayikho into ozoyilungisa usufile zonke izinto ilungiswa nganeno kwethuna ingakho namhlanje kufanele wonke umuntu aphenduke nobe engayimisela ukuthi uzophenduka akholwe bekuyisikhathi manje sokuthi ayimisele ukuze makufika isikhathi sokudlula emhlabeni akwazi ukuthi afe lo muntu ayezulwini eseyiqoqile ukuhamba kwakhe nokwenza kwakhe ngiphe baba Shembe umuntu uyatshelwa ngamaphutha akhe esaphila bese nikezwe ithuba lokuthi akawalungise bese kuba kuye ukuthi uyawalungisa lawa maphutha wenzile ezulwini bafowethu bodadewethu akulula ukuthi singaya khona abazali bethu besasolile ngezenzo zethu ezimbi izulu lomuntu lisekhaya kubo ngaphambi kokuba ubone izulu likaThixo kufanele kubazali bakho uqala ungasoleki ma usoleke kubazali bakho liyamfimfa izulu kimi nakuwe kungakho njalo uzwa amaNazaretha amayema phakathi kwethu ethi wonke umuntu oxabene noyise nonina akahamba yolungisa leyo nto ngoba izombamba mhla kufika ukufa noma ungakholwa kanjani ma abazali bakho bekusolile ukukhola kwakho kuyize noma unganikela ngaluphi uhlobo esontweni okulo nala eNazaretha unganikela ngayiphi indlela othanda ukunikela ngayo kodwa mangabe ungazange abazali bakho bathokoze ngawusaphila lokho kunikela kwakho kuyize kungakho njalo sixwayisana ukuthi ma waba nebhadi lokuthi umfana wamithisa ingane yomuntu noma wayintombazana wamithiswa umfana hamba kubazali bakho mengakaze lo mfana ezikhaya kini ezoxolisa kubazali bakho ngesenzo sakhe uhambe wena uye kubazali bakho uyocela intethelelo ukuze abazali bakho beze kwazi ukuthi imphefumulo yabo ikhululeke ngawe noma umfana uthola ingane ngaphandle othi ulobolile uganiwe hamba uye kubazali bakho uyobacela ukuthi usuwenzile ichilo wathola ingane enganeni yomuntu ungayikhokhelile ungazange ungenankosikazi ngoba lezi ingane esizele
ayikho ingane yathi mayifika emhlabeni abazali bethu bajabula ngayo siyithole ngaphandle komendo. Woke na uhlale phansi noma wakho umbuze ngale ngane onayo ukuthi mama le ngane ngayithola yokuqala ngesikhathi ngikubikela ukuthi senginomntwana wajabula yini. Abekho abazali bethu okwabajabulisa lokho. Iyona lento ezodala ukuthi masificwa ukudlula emhlabeni singalungelwa lutho ngoba abazali bethu basisolile. Nezingane lezi esiyizele izona lezi ingane nazo izohamba ikhungathwelele ibhadi le nyembezi zogogo nomkhulu bazo. Kungakho kufanele siye kubazali bethu siyozendlala kungakafiki ukufa. Ngengumhambi emhlabeni Makusuke sekufa umuntu esefile nje umuntu eseyobhekana noThixo ngemsebenzi yakhe. Ingakho ke sinibizela kushembe ukuthi wonke umuntu akazofunda ngamaphutha akhe bese walungisa bafowethu bodadewethu bazali bethu. 10:24 my ngoba makwenzeka size sifice lesi sikhathi sokuhamba lezi izinto singayilungisile ngeke sibe ngamadlozi amahle. 10:24 hebheli.
asiqondane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungile singayeki ukuhlangana njengabanye kepha mase sihlangane kanje kasiyalane ngoba kusenosuku oluzayo lokufa kunosuku bafowethu elizayo lokufa iy'ngane zethu lezi esingazodli zizoyibamba imiphefumulo yethu mhla sifile masona ngabomu sesilazi iqiniso awusekho umnikelo ongesono kepha sekusihlalela ukulahlwa kwesabekayo yebo ulaka oluvusiwe lizoqeda abaphikayo owadela umthetho kaMose wafa engenako ukhawulela bafowethu iy'ngane zethu lezi singazondli nalamantombazane esawazala sasawashiya iy'nyembezi zalezi iy'ngane iy'nyembezi zalamantombazane zizosibamba mhla sifile zizosibamba kuney'ngane namhlanje ezithi mayihlupheka zikhale zithi kulungile Nkosi sihlupheka nayo indunduma obaba bethu la balala khona kangakanani lezi zethu eyihlupheka nathi siphila ma umuntu ungaboyenzi into engathi mayibhekana nawe ungayivumi ungayenzi into engathi mayibhekana nawe ungayivumi wena abazali bakho bakunikile ithuba lokuthi bakondle mangabe ukhule ngaphansi kwesimo sokuthi abazali bakho abakondlanga musa phela ukujezisa ingane yakho ngecala likayihlo funde ephutheni likayihlo bese ulungisa wena funde ephutheni likayihlo bese ulungisa wena kungathi ngoba ubaba wakho wakhuzulwa yilelo tshe nawe usufuna ukukhuzulwa yilo asilungiseni sisenganeni okwethuna senzele imiphefumulo yethu bodadewethu lezi ingane nambe niyifake ey'bongweni ezehlukene zizonibamba ethuneni ingane nengane inelungelo lokwazi isibongo sikayise kodwa ingathathi ingane ihamba ifakwa kuzona zonke iy'bongo engahlangene nazo lento izosibamba ethuneni masificwa ukufa wonke umuntu emhlabeni akenze kahle uthi ufike unokufa wonke umuntu ebelilungisela ithuna Shembo sebuhleni khumbula abantwana bakho abehlikayo nathi sibuka sambe nonyazi amen emsebenzini esiyakuyo ake kume namhlanje uthi kube nabantu abakhalayo ngendaba yami nendaba yakho ukuthi wena ubamise kabi ngumthakathi kodwa mawuthi uyabhekwa ungaphansi kwebandla okholwa kulo kodwa manje kunabantu abakhala ngawe ekugcineni kube nebandla elithukwe ngawe ngoba na wena uyiphethe ubunja uthakatha abantu la usebenza khona namhlanje njengoba kuyiwa emaphasikeni nje kunabantu abangeze kuye emasontweni bayela ukuyobheka amahlazo amabandla athize bese bezowaspreada kuma-social media ngesikhathi kunebandla elithukwayo ngenxa yakho ukuthi kwenziwe njani maningi namhlanje bavivile abantu abayizitha zenkolo ukuthi njengoba kuyiwa emaphasikeni nje fule beshutha iy'thombe babuye bezohlambalaza amabandla malelo bandla lithukeka ngendaba yakho kufuna kuthiweni wonke umuntu akafane nomnenke bakithi la ihambe khona ashiya umaka omuhle umnenke la uhambe khona kuyabonakala ngomaka wawo nathi bafowethu ake sithi la sihambe khona kube nomuntu ofisayo ngenye imini afane nawe bona iy'the lezinhle kuwe zitsizwa zakithi izwe lethembe nina uma nina ningayimiseli ngokushintsha kulesi simo esikhona ezweni shuthi leli izwe lobaba mkhulu liyafa ngakho insizwa ke senzeni kahle sibekeni imali sihambeni siganwe ayikho indlela yokuvusa izwe nokwakha isizwe ngaphandle ukuthi abafana babeka imali baganwe iyona ndlela kuphela leyo yokwakha isizwe ayikho enye intombi zakithi ziphatheni kahle ayikho indlela yokwakha leli lizwe lakithi ngaphandle ukuthi amantombazane alotsholwa gane ngaphandle kwalokho akukho kunye 13-4 hebhezi ukuganwa insizwa kulungile kubo bonke nombhedo ongenalo icala kepha ihlobongi ney'phingi uThixo uyayilahla insizwa zakithi izwe lithembe nina Nkosi yasebuhleni ayibusise sikuzwile amen